Ka New Nong Stoin Sport Club ka pentip Syafi lingba u Public Secretary Jongka iba kenjai thongni kumbang jutip ba ka jingi lekai le syai kesngi arterik benai besau ar hajar pusau nak mentaka skenlek Jongka Ribhoi United FC Persya ya ka Peerless FC Kolkata lapin sange no namar ba ka Peerless kamla shu banwan ban pendap ya kate ke skenlek kumtang ila suthu ba ka jingile kai final layo ban pentip sendon yaka bakan longno haka arphun riu tarik nai besau ar hajar ar pusau on yele da ka Blue Bomber Persya ya ka Ribhoi United kumta perlok nagaling jong u Public Secretary uloyo ban pentip paj bah ba ka jingile kai lasai kesngi artrik nai besau ar hajar pusau lapin sange bat pinwan bej satang haka final kata kalong haka arphun riu tarik benai besau arajar pusau bat kabai tiket kalong hi kumju chispa sanpeu kumlayo ban pentip lene penbena hagini kipor ke beladap bat hakatai kesngi on pendap ru nam ta katai ke lucky draw akaba ubaningkong unyo daka Scorpio lene daka pisa lailak tingkah pila bantit ya ki tiket hagador arspa tingkah shi tiket lene sanspa tingkah laitli ki tiket pila banyo ya ki tiket hakeleng saudong jong ki snong ki yo ki han kama phi phidon halah ki jong ki jaka Kung shop na kaliang jongi ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club nang ni na po New Nongstoin West Kasihil yai kuble ya pi pajba rik football ki bala jukursan berbor ya kajingwan jong pi ban wan ng saki bat pe ya jingil kai football hang ne po madan New Nongstoin te minta na kabenta ka jingil kai final kaba kedai kaneka tournament invitation not out football tournament arhajar pelai arhajar afsau hangnya po madan New Nongstoin West Hill District ngin penlang no ya ka final ha ka arpun riu tarik jong mentau benai April arhajar arpusau ka jingile kai final kan long no hapdeng ka Ribhoi United FC nang thina po Ribhoi District kan yakun Persya ya ka Blue Bombers nang tay na po nang ba shalom kapor kan long ha kapor RBJPM no kai sngi te kumbat sipit kan mau ba kinebro artli ki club kila long ki balap penkre bahaya lagi jong players ban hier madan ha ka arpun riu tarik April arajar pesau nak benta bani kun final hap deng ka Ribhoi Persya ya ka Blue Bombers dei kabai tiket kanong mek sispa santo tingka kumba nila penbena nakapor sikapor kan sedang kejing lengo nakal liang jompi ki paiba ba balai ngin penle shu ya ka second leg semifinal hapde ka Ribhoi Persya ya ka Peerless na po nong ba Kolkata tingila de penbek ba nakal liang jong ka Peerless Kolkata kala ai de kishti bakamla shu bani simenta ya ka semifinal second leg nagidau bamlakir jongka tingiru milak priang ya ganeka jingkerpat jong ganeka Peerless baka maksyu bani simenta bat ha kateka artarik jong benai April om don final shoot nila persange ya ka semifinal te nisyu aino da ka walk over na kabenta ka Peerless te nila rai ban ai jobbek ya ka Ribhoi United kaban select siya ka final. Tina kaliang jungi ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club. Nikot ni werbiang pi sachisin hakatay ka arpon riu tarik na kabenta ka final. Kabay tiket ka naong biang ba kanay hikumju sispa sanpo tingka. But hakatay ka arpon riu tarik kabadon ka final ngi kinong penyat nilayaray. But ngilabu ban penong ya ka lucky draw. Kanang ban penmi ya ka jinglud jingsep jong kanay ka tournament. Te nak benta ka lucky draw ka ban ka first prize kanong da ka Scorpio ke badang biang bat ke badang bahar ke baar kanong lada pintre yang te ka Scorpio ngan ada ka pisa lailak tingka ke baar kanong silap tingka ke balai kanong arpo hajar tingka ke basa kanong shipo hajar tingka bat ke basan kanong san hajar tingka kabai tiket nak benta ka lucky draw kanong aspa tingka tiket berlada pitet lightly on kenya kador san spa tingka
ya ki tiket ngendi kelang sodong jong kene ka kan nong sten bro ka wei haman la ki yo tik tu ki bakwa sa letet haki station la ne haki yo jong pi nin selek lemba ka jeng ai jingbet jong kirang ba shnam tengi wer ni khot ya pi bani shimenta ha kate kala gidru ka baheb ha ka mansolong ha ka arpon riu tarik te na kaliang jongi ke nong penyat ni khot ni wer ya pi ha ka arpon riu tarik belai ni penslam ya kene ka final na kadau jong ka jingdon jong kene ka election MP ni ha bat pekriya no ha kadu ka arpon riu tarik te ni kerpat ya pi ki pai ba bani sya bat ni hadu ka arpon riu tarik te kapor kan long arbaje bat ka jingel kai final kan long hapdeng ka Ribho United FC Persia ya ka Blue Bombers SC nang te na po nong ba shalom kublishbun